Edison, pa dobro nam došao. Posljednji put kad si bio tu, predstavljao si svoj duet sa Žažom, koji je više od pola godine suvereno skoro vladao našom ljestvicom, znači baš je bila je jako dobro pozicionirana. Sada Kukus izbacuje Nema pravila, što znači da tebi zapravo ide hit do hita, kako to? A evo, hvala što ste me pozvali opet za početak u emisiju, moje zadovoljstvo biti tu. Pa eto, radno i dešava se samo od sebe. Nije ništa rađeno sa nekim ciljevima ni planovima da bude hit, rađeno je da bude što bolja pjesma svaki put i ljudi to prepoznaju, a mi stojimo iza te pjesme i uporno idemo i tako se jednostavno poklopi i eto, Bogu hvala, tako mi to radimo. Kako inače izgleda uopće vaš onaj stvaralački dio zapravo? Kako vi dečki funkcionirate? Ima li svađa, nema svađa? Ko što radi? Jeste li strogo podijeljeni ili ko šta ubaci pa ćemo vidjeti kako će najbolje ispasti? A muška splačionica naša, kako to funkcionira. A ništa, različite vrste inspiracije i cijeli dan u studiju i to je to praktički od jutra do mraka. Se nešto radi, kako ko dolazi, pokazuje ovom drugom koji je bio možda prije njega što se radilo, pa se neko uključuje, pa se radi možda nešto novo i to. Uglavnom dok je rad atmosfera, dok je sve na visokoj razini, stvari se same od sebe nekako stvaraju i međusobnim kompromisima i rješenjima nekim između nas pronalazimo najbolju spiku za svaku pjesmu pojedinačno. Znaš, ne znam, tipa Goca napravi super melodiju, pa onda napiše tekst, pa onda ja mu kažem nešto sitno za tekst ili obrnuto, pa onda mu kažem nešto sitno za melodiju ili on meni. I tako jednostavno se gađamo između i tako je to na najvišoj mogućoj razini jer uvijek imaš drugo mišljenje koje ti je prijeko potrebno kad radiš, a bilo što. Znači upornost se isplati i trud se isplati na kraju. Koliko god se čeka, ali to sve dođe na svoje. U međuvremenu treba nešto i pojesti, što smo vidjeli u vašem spotu, koji se onako na prvi pogled čini jednostavan, ali zapravo dosta ste truda uložili u njega. Onako izgleda baš kao neka kvartovska spika, recimo. Pa je, mislim, doslovno smo prošli nekim tim lokacijama kojima smo hodali kad smo bili klinci i pili smo i te sokiće koje smo pili isto ko klinci. I burek. I kod tete Mire smo išli na burek, isti taj burek koji je bio tamo i prije 15 godina i više. Pisali po klupama ili ste samo našli natpise? Ne, mi smo našli, mi nismo nikada šarali, nismo mi. Dobro, možda jesmo, ali to isto bilo kad smo bili malo mlađi i više neometani sa svakodnevnicom. I uglavnom je tako, nije kompliciran u vidu da smo sad morali nabavljati neke rekvizite ili scene i to. Prošetali smo se kroz kvart, ali Luka Matković koji je tu dosta imao dobro oko, on je pazio da tu svaki kadar bude na mjestu i naravno nismo samo šetali u praznu, nego on rekao tu. I odlučili smo da tako nekako bude spot više opušteniji, pošto je cijela stvar opuštena, nismo htjeli ništa prepucano, htjeli smo da ljudi mogu slušati neku pjesmu koju si mogu pustiti kad se vraćaju sa posla, kad idu na posao. Htjeli smo nešto opuštenije, nešto što nije baš u bri, kako mi znamo hučit, bučit, trep ovo, ja ono. Htjeli smo nešto malo normalnije I reakcije su jako, jako pozitivne. Pa onda idemo zajedno pogledati Nema pravila.